iyo abantu batazi guha agaciro presence y'Imana, iyo bagira basenge baritaza. Uko muranyumva? Aravuga ngo nzoja muri retraite. Ibihe byawe bikomeye Imana ikuvugishamwo bicika ibihe wahagurutse, uravyumva, uritaza kugira ngo wiherere. Ariko ndaje kubwira ikintu no munsi, nubwo wowe utarafata iminsi yo kwiherera ngo uje ku musozi, Imana irahari. Igituma ku musozi uhagirira umugisha nuko uri disponible wewe, ariko siho Imana iri, kuko Imana iri already disponible. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Iyo uvuze ngo uyu munsi ahantu hari Imana, si ukuvuga ko yahaje itaharaye, kandi si ukuvuga ko aho wajuva itahari. Ariko icabaye igihe washika ngaha, focus yawe yabaye kuri presence y'Imana, ucura yumva, ariko niho rigenda. Iyo ni mensonge Satana dushiramwo, kuko iyo ni principe ya Ancien Testament. Ancien Testament Imana yaza rimwe na rimwe, kandi ukubaho kwayo ntikwagumaho. Ariko birababaje yuko mu isezerano rishasha abantu bariko babaho muri principe za Ancien Testament, kuko Satani aparvena kugutwara ahantu utagendera muri conscience, canke mu kugira agatima ko kumenya kwihari, kugira ngo uze kuyivomako, uze gupwiza. Nous ne sommes pas venus puiser ici à Life Center. You can puise aho ushobora kuba uri hose, muhiri wawe, mu nzu yawe. Yesu ashimwe. Niba nataha uno munsi uvuga uti ndiko ndapwiza Mana, Yesu ashimwe cyane. Umviriza, irahari, irahari, irahari. Yesu ashimwe cyane. Presence yiwe irahari. Yesu ashimwe cyane. Ni wowe gusa ukwiye kuba disponible ukaza kunywa.